thank you is give your money is a very big 1,000. Yeah. Yeah. Thank you, sir. You buy rice Okay. and ulam. Sir, sumimasen. Alright, sir. Good morning. Excuse me. Sir, may I ask a question? Yeah. May I ask a question? Yeah. Come here. Yeah. Come here. Sir, sumimasen. Konnichiwa. I'm Japanese. Yeah. Torimasu ka? What, sir? Torimasu ka? Yeah. Torimasu ka? Where is the nearest comfort room here? Yeah. CR. Yeah. CR. In Prince. Come again, sir. Come again. There is a Prince. Friends, where is My the... time is 9 o'clock in the morning. Come again, sir. Do you speak louder, sir? Louder? Okay, time in open Prince warehouse 9 o'clock in the morning. 9 o'clock in the morning? Yeah, yes, sir. Okay, what do you do here? We're in a rock chair. Selling rocking chair. Selling rocking chair. You're so sir. very kind. Yeah. You're so very kind. I have something for you, okay? I'm Japanese. Arigatou gozaimasu. Konnichiwa. Cebuano. Okay, you're Cebuano. Cebuano is so very hardworking and kind, okay? Yeah. I have some things for you because you're so very kind, okay? Okay, sir. Yeah. Yes, This is for you This is. because you're so very kind. Thank you, sir. It's a big. It's okay. That's enough. This is for you because you're so very kind, okay? Okay, sir. Thank you. Is give your money is a very big 1,000. Yeah. Yeah. Thank you, sir. You buy rice Okay. and ulam. So, mapalit na kagbugas ani. Kapalit Yes, na ka. sir. Thank you, sir. Salamat. Si Juan, yung pagkara, sir. Sir, Sir. o pa rin na nahalin di ay. Saya ra bitaw ay. Boss. Okay na, sir. Wa kay namdam nako. Ako to si Kuya nagaprank no sa una ba? Salamat, sir. Ya. Thank you, sir. Imuha na. Tako na ni katabang, sir. May na makapait kag bugas sa imong mga bata ba? Palipay sa palitag pa ng saging. Yeah, oh. Natandog ko nimo sa mga istorya katong ni ana ka ba nga wa kay pait bugas ba karon? Okay, sir. Natimingan ti ka para imuha na. Tuwan sa to, sir. Wag ko'y pawayan ni. Pila na kadlaw wa kay halin ani. Sir, nakita tato, sir. Daloy sa Ginoo. Nalin dito sa lasyon, sir. Nahalin gid ay. Hapon na, lasyon ko. Mayo, congrats sa. Nakuli sa tao ko, sir. Lipay Yeah. tao ko mga anak. Yakin ni, unsa man ni? Kanina, sir. Around the area. Round the area. What So, kung kay ba kung mahalin ba ni kung daloy sa Ginoo. Mahalin ni mas maayo. Ayaw, pasensya ta. So imo ba ning isuroy karon? Sorry pa, sir. So panawagan ba sa ganahan mo palitan na imong rocking chair. Pila ang presyo. Tagay sila contact number nimo, okay, fire. Okay. Tagay sila unsa yung message nimo? Sa ganahan sa akong racket mo binisaya lang ta. I have Okay. to speak in English. Okay. This is my grade second year. Okay. Ganahan sa akong item, gusto mo palit. Pasalamat ko ninyo kung ninyo yung palito kay na ako gusto ko na ako'y Okay, dayo. garekomendan ako si Raji. Raji CG. Okay. in Pardo. Unsay contact number nimo ikuan? 0926 568 0926 568 9681. 9681. Okay. sir. Ya, salamat kay Basinga. Salamat, sir. Ya, ampo lang da permis Ginoo ha. Okay, sir. Dagan maing lawas ha. Watay lang kayo sambitan, sir, siya. Kana. Ha? Ya, salamat kaya. Salamat, sir. Ya, di lang mo jud kay. Salamat, sir. Okay. Good. Salamat ha.